Ada jumpa binatang guys. Ya itu guys. Tengok apa nih kabur guys. Ya kamera saya apa bagus sangat lah guys. Telepon murah punya guys. Ya, ya guys. Ya. Oke guys. Sudah nampak guys. Oke guys. Kita kasih itu sedikit guys. Tuh guys, mana ada guys ya, mantap guys. Itu titik deh guys. Oke guys, jangan lupa subscribe punya channel guys. Ya ada bagi saya semangat lagi lah guys. Oke, subscribe banyak-banyak guys. Tengok, saya ada jumpa binatang guys. Mantap guys. Tuh dia punya ekor. Ini saya kuntut dia punya ekor guys. Itu dia punya muka guys. Jangan lupa subscribe guys. Saya jalan-jalan ke kampung ni guys. Ya, ada satu jumpa, kalau tahu orang cakap guys, ni kokogo guys. Dia ada lipi-lipi. Tahu guys, kamu orang cakap. Oke guys, jangan lupa subscribe ke punya channel. Di channel guys, subscribe banyak-banyak guys. Oke guys. Nanti kalau ada jumpa datang lagi, nanti saya rakam lagi, buat video lagi guys. Macam-macam binatang saya jumpa, nanti saya buat video lagi guys. Oke guys, itu saya ke hutan sini lah guys. Ya. Ke hutan sini lah guys. Ya. Tengok main-main ke hutan lah guys, pergi kebun lah guys. Tapi ada jumpa binatang ni saya detik guys. Ini guys. Oke guys, jangan lupa subscribe punya channel banyak-banyak guys. Oke guys.